بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو وندمهتوش يزاريو يتمرت برنامجين يميهونو يتوحيد تمرتنو من أصول الثلاثة. طيب قديه إن شاء الله بلفو برنامجين لاي انداينو المرتبة الثالثة سوستنيو درجة وينم اركن بلن الإحسان سلا إحسان ايتنال. إحسان مالت من مالتنو يميلون قد إحسان مالت لما استوس يأكل أن تعبد الله كأنك تراه الله سبحانه وتعالى للتعمل كونه لك اندم التعيو هنا فإن لم تكن تراه فإنه يراك أنت انقابات تايو السو يا يهلنا لمي لو ما سرجالك الربنا قدي الله سننا ملك اندمنا يوهنا النو إن انقابات نايو السو يا ينال بلن ما سبال لبن سلم يين لذي ما سرجاو من دنو والدليل ما سرجاو قوله تعالى كف يالو جيتان قرنو منين النال الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا كنزا كم فرط غانو السن كم فرط غانو عندهم والذين هم محسنون كم يسمروتم أكالوش كفلوش غانو. እንግዲህ ዒባዳ ሲያደርጉ አላህን ሲገዙ ሲያመልኩ ከሚያሳምሩት ጋነው ይለናል። ይህ ማለት ምንድነው? አላህ እንግዲህ ከሚፈሩትና ዒባዳቸውን ሲያደርጉ ከሚያሳምሩት ጋነው ማለቱ በገዛው በእርዳታው በሁሉም ነገር ከነሱ ጋነው ማለት ነው። እንዲሁም ምን እንጠቀማለን? ያየናል፣ ይከታተለናል፣ ካየን ከተከታተለን ደግሞ ያግዘናል፣ ጀዛአችንን ይከፍለናል ብለን እንድናስብ እንድናምን እንሆናለን ማለት ነው። ማስረጃው የሚሆነው فإنه يراك እሱ ያያልና ማለት ስለሚያየን ስለሚከታተለን ደመወዛችንንም ይከፍለናል ብለን አምነን ዒባዳ ማድረግ አለብን ማለት ነው። وقوله تعالى አሁንም በድጋሜ ከፍ ያለው ጌታ ንግግር ማስረጃ ይሆነናል። وتوكل على العزيز الرحيم إلى الله سبحانه وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتوكل تمكا تتقى إلى الشوال لن يميونو بما اللينو على العزيز الرحيم. عزيز مالت الشنا في بهونونا الرحيم أزاي بهونو جيتا تمكا إلى الشوال الذي يا جيتا يراك يميعي هنا حين تقوم ست النساء لهنا نجر تكبر يهنا نجر لتفزم بمت النساء جزي لم يعيه جيتا بس توكل إلى الجوال عندهم وتقلبك مجل بابت أهنم في الساجدين كسجاجوش جا ينتن مجل بابت لم يعيه جيتا በሱ ላይ ተመካ ይላቸዋል። ተቀሉ ማለት መገለባበጥ ማለት ምን ማለት ነው? ጎንበስ ቀና በሱጁዱ በሩኩዑ ከሚሰግዱት ጋር ማለትህን የሚያይ ለሆነ ጌታ ይላቸዋል። እንግዲህ ከዚህም የምንረዳው ምንድነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቀሉባችንን ጎንበስ ቀና የምንለውን የምንፈጽመውን ነገር ሁሉ የሚከታተልና የሚያይ ለመሆኑ ማስረጃ ነው ማለት ነው። وقوله تعالى ديوم كف على وجهتا نجر نو مسرجاتشن وما تكون في شأن بهونا نجر لاي أتهونم قدي بهونا سرا لاي مالتنو وما تتلو منه من قرآن كقرآن كسو أتنبم تلاوة ما تدرجم إلى الجوال ولا تعملون لن يمجمرنو أتسرم من عمل كسرام قدي سوست نجر
وما تكون في شأن بهنا نجر لا يتونم وما تتلو منه من قرآن كقرآن من دهو أتنبم ملنال أتكرم ولا تعملون من عمل كمان يوم سرايهون أتسرم ملسو من دنو إلا كنا إنيا يهون بهون انجي عليكم بنان تلاي شهودا مسكاري وينم يقرب تازابي يهون بهون انجي النزين سراوات أتفزموم إنيانا يلن እንከታተላለን እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إذ تفيضون فيه እንግዲህ ምን ማለት ነው إذ تفيضون فيه ማለት ያንን ነገር በመትፈጽሙ ጊዜ ወይንም ጉዳዩን ለመፈጸም በመንተንቀሳቀሱ ሰዓት እኛ መስካሪ ወይንም የቅርብ ታዛቢ ብንሆን እንጂ ምንም ስራ አትሰሩ ቁርአንም አትቀሩም ምንም ነገር አታደርጉም እኛ እናያለን እንከታተላለን እያለ ነው ይሄም ትልቅ ማስረጃ ይሆነናል ሌላው ደግሞ ኢንሻአላህ والدليل من السنة كحديث كسنة ማስረጃችን ምንድነው حديث جبريل المشهور የታወቀ مشهور ማለት የታወቀው የሆነ አብዛኛው ሁሉም የሚያውቀው የሆነ حديث የጅብሪል حديث ነው እንግዲህ ምንድነው حديثu عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم እንግዲህ እየተረጎምኩት ልሄድ ሰዓት እንዳይባክንብን ዑመር ኢብኑ ኸጣብ حديثን ያወሩት ሳቸው ናቸው ምን አሉ بينما نحن عند رسول الله ذات يوم عند كان قالوا ذات يوم ማለት عند كان ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር እያለን بينما نحن እሳቸው ስር እንዳለን ይላሉ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ إذ طلع علينا رجل አንድ ሰው ብቅ ባለ ጊዜ رجل ማለት ሰው ነው طلع ማለት ብቅ ማለት ነው علينا በእኛ ላይ አንድ ሰው ብቅ አለ የዛን ጊዜ ያለውን ሐዲስ ሊነግሩን ነው ያ ሰውዬ ምን አይነት ነው شديد بياض الثياب ثياب ማለት ልብስ ነው ልብሱ ነጭ በጣም ነጭ ሆነ ሰውዬ ብቅ አለ የዛን ጊዜ ያለውን ሁኔታ ማስረጃችን ነው እንዲሁም شديد سواد الشعر ጸጉሩ በጣም ጥቁር ያለ لا يرى عليه أثر السفر የመንገደኛ ምልክት በሱ ላይ አይታይም لا يرى ማለት አይታይም ማለት ነው عليه በሱ ላይ أثر السفر የመንገደኛ ፋና ወይንም ምልክት አይታይበትም ልብሱም ነጭ ነው ጸጉሩ ጥቁር ያለ ነው አቧራ የለውም ولا يعرفه منا أحد ከኛ ደግሞ ማንንም የሚያውቀው የለም ለምንድነው አንደኛ ከዚሁ ከከተማው ነው የመጣው እንዳንል ልብሱ ንጹህ ነው አልተንገላታም የሚያውቀውም የለም ከሩቅ ነው የመጣው እንዳንል ልብሱ ንጹህ ነው ጸጉሩም ጥቁር ያለ ነው አቧራ አልነካውም እንዲሁም ደግሞ ከከተማው ነው የመጣ እንዳንል ደግሞ ማንንም የሚያውቀው የለም አሉ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين قا اسكتكمت أدرس متو قج على فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ولت قلبتوچون ودا نبي قلبت أستقى عليه الصلاة والسلام ووضع كفيه على فخذيه ولت مدافوچون بنبياتين عليه الصلاة والسلام تافا وينم چلاي أسكمت كذا من على وقال يا محمد أنت محمد بلوت الراتشو أخبرني عن الإسلام اسكي سلسلمنا نقرين علاتشو سلمنا مالت من مالتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتشن من آلوت لنقرتنا الإسلام سلمنا مالت آلوت أن تشهد لتمسكرنو أن لا إله لملك ليجزوت يميجبا يلم بله إلا الله كأن الله سبحانه وتعالى وج بكر مالتنا وأن محمد دمو رسول الله يا الله ملك تنيانو بله لتمسكرنو هنا يمجمر يسلم النوالوت
ወቱቂመ الصلاة ሶላት ወቅቱን ጠብቀህ ሸርጡን አርካኑን ጠብቀህ ልትሰግድ ነው አሉት። ወቱእቲየ الزكاة ዘካን ደግሞ ቁጥሩን ጠብቀህ አሟልተህ ልታወጣ ነው በሐቁ። ወተሱመ ረመዳንን ደግሞ ልጾም ነው በአመት አንድ ጊዜ ሲመጣ። ወተሑጀ البيت በይቱላህን ካዕባን ልትጎበኝ ነው ሩክኑን ሸርጡን ሁሉን አሟልተህ። ኢንስተጣዕተ እንግዲህ ከቻልክ ኢለይሂ ወደዛ ወደ ጉብኝት ወደ ሐጅ ወደ ካዕባ ሰቢላ መንገዱን እንግዲህ የምታወጣው ወጭ ሁሉን ነገር ከቻልክ ሐጅ ልታደርግ ነው አሉት። ምን አለ ይሄ እንግዳው ሰውዬ ማለት ነው። እንግዲህ ሰው ነው አይደለም የሚለው መጨረሻ ላይ ነው የምናየው። ቃል ሰደቅት እውነት ተናገርክ አላቸው። ሷሃቦቹ ምን አሉ? ፈዓጅብና አለ። እንግዲህ ዑመር ብን ኸጣብ ምን እያለ ነው? ተገረምን አለ። ፈዓጅብና አለ ለዚህ ለሚጠይቀው ተገረም። የስአሉሁ ይጠይቃል፣ ወይሰድቁሁ ደግሞ እውነት ተናገርክ ይላል። እንግዲህ አንድ ሰው ጥያቄ የሚጠይቀው የማያውቀውን ነገር ነው። ይሄ ልክ እንደሚያውቀው ሆኖ ጠየቀ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲመልሱለት እውነት ተናገርክ አለ። ቃል አሁንም ድጋሜ ጥያቄ ሊጠይቅ ነው እንግዳው። ፈአኽቢርኒ እስኪ ንገረኝ አላቸው። አኒል ኢማን ስለ ኢማን ንገረኝ፣ ኢማን ማለት ምን ማለት ነው አላቸው። እንግዲህ አሕበቲ ፊላህ አላሁ አዕላ ወአዕለም። በመጀመሪያ ሐዲሱ ረዘም ስለሚል ሪከርዱ እንዳይበዛብን ለእናንተም ለእኛም ከዚህ ስለማይወጣ ቀጣይ እንጨርሰዋለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።